RDF RDF igisirikare kimaze kuba ubukombe hirya no hino yaba hano ku mugabane wa Afurika, dore ko abanyarwanda muri rusange bayizi mu ma operation agiye atandukanye, haba ariyo kubohoza u Rwanda, intambara z'abacengezi zose RDF ikaba yaragiye izirangiza umunsi kundi kandi ijana kuri indi. Buryo uko babona bagenda ku modoka bambaye impuzankano yabo ibaranga ya madowadowa, ikaba ari nayo igenda mu bitekerezo byabo baharanira ukubaka igihugu cyabo ndetse no kukirinda ubusugire. RDF kuri iyi saa sita yongeye kugenda irasana n'umwanzi karahava, ubwo bari muri patrol bakaza kugenda bahura n'umwanzi aho baje kumurasa, yemwe icyakora akaba nta musirikare n'umwe w'u Rwanda waje kugenda agwa muri uku kurasana n'uyu mwanzi. Ni ingabo z'u Rwanda ziri hirya no hino yaba muri Afurika ndetse n'ahandi hose, dore ko aba basirikare b'u Rwanda na polisi y'igihugu biteguye kugenda barushaho kuba bashakira umutekano isi yose ndetse n'aho abandi bantu bari muri rusange. Ibi bikaba ari byo rero byaje kugenda bigerwaho ubwo ingabo z'u Rwanda zafataga icyemezo cyo kwerekeza mu gihugu cya Central Africa kuba cyagenda kigarurirwa amahoro n'ingabo z'u Rwanda RDF. Ni ibitero bikaze cyane cyangwa se intambara ikomeye cyane ingabo z'u Rwanda zaje kugenda zirwana muri uyu munsi, dore ko aribwo baje kugenda bagwa mu gacu k'ibyihebe. Ingabo z'u Rwanda zikorera hano Cabo Delgado muri Mozambique zikaba zamaze kugenda zihura aho zacakiranye n'ibyihebe karahava. Mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu, ibyihebe byiyitirira Islam byateza agacu abapolisi n'ingabo z'u Rwanda RDF zari mu irondo mu karere ka Makamba na Payi mu majyaruguru ya Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. Ubuyobozi bw'akarere ka Makamba DP Sergio Kiripoma yaganiriye na televiziyo ya Mozambique HTM kuri uyu wa kabiri, yagize ati ahagana mu masaha ya saa 4:15 z'ijoro, irondo ry'ingabo z'u Rwanda ryaguye mu gicu cyari cyatezwe n'abaterabwoba. Ibi byaje kuvamo kurasana maze umukobwa umwe ukiri mutoya ahasiga ubuzima. Abaterabwoba bahise bahunga barahava kubera ikibatsi ndetse n'umuriro utazima wasohokaga mu mbunda z'aba basirikare cyangwa se baba abahungu b'u Rwanda. Ikinyamakuru cyo muri Mozambique cyavuze ko muri icyo gico ku ngabo z'u Rwanda umukobwa w'imyaka 16 ari we warashwe ahita yitaba Imana. Namakuru kubakomeretse cyangwa abapfuye ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda cyangwa se abaterabwoba bikekwa ko itsinda ryateze igico ryari rito rigoze n'abantu 7 cyangwa se 8. Cipriani yavuze ko ibintu byifashe neza kandi ko inzego z'umutekano za Mozambique ziri mu maso kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza kandi bigenzurwa. Umuyobozi wabishingiye ati ibintu biratuje, abarobyi bagiye mu nyanja kandi abakora nk'abahinzi basubiye mu mirima yabo. Cipro yavuze ko hashobora kuba habaye ikindi gitero mu karere ariko amakuru akaba ataremezwa neza. Yongeye ati abantu bamwe bavuga ko bumvise amasasu ariko nta makuru abyemeza dufite kugeza ubu. Yagize ati abapolisi barimo kubitaho. Cipriano yahamagaye abaturage kongera ingufu, kuba maso no kumenyesha ingabo za Mozambique n'iz'u Rwanda n'urujya n'uruza rwose rw'abadashira cyangwa se n'urwo baba badashirira amakenga yo kuba bagenda batanga amakuru. Icyakora ngo bikaba hari byinshi byagenda bifasha kubera ko ingabo z'u Rwanda ziri ahangaha ndetse n'izindi ngabo arizo zose ziri kugenda zifasha igihugu cya Mozambique kuba cyagenda kibona amahoro.
nubwo ibi ngibi kandi bikomeje kugenda bijya hanze, uri gusanga yuko ingabo z'u Rwanda zikomeje kugenda zandika amateka yaba hano mu Rwanda ndetse n'ahandi muri rusange. Ubu ngubu aha mu gihugu cya Mozambique abantu bose bakaba bariho bavuga ubutwari bw'ingabo z'u Rwanda, dore ko zabashije kugenda zikora ibikorwa bigiye bitandukanye. Mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abagera kuri 90 barimo n'abasirikare bamaze gukatirwa igihano cy'urupfu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko kuva muri Werurwe kugeza muri Kanama uyu mwaka abagera ku bihumbi muri uyu mwaka abagera kuri 90 bakatiwe n'inkiko igihano cy'urupfu. Muri Werurwe nibwo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibisabwe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi yatangaje ko yasubukuyeho ishyirwa ry'ibikorwa ry'igihano cy'urupfu. Iyi guverinoma igaragaza ko kizafasha mu gukumira ibyaha birimo kugambanira igihugu ni mu gihe intambara ihuje leta ya M23. Ishyirwa mu bikorwa ry'icyo gihano ryari ryahagaritswe ku butegetsi bwa Joseph Kabila muri 2003 gusa. Rose Mukombo Kiese wahoze ari minisitiri w'ubutabera yasobanuye ko mu gihe igihugu kiri mu ntambara n'umutwe wa M23 ari ngombwa ko cyakongera kubahirizwa. Ubusanzwe kuva mu 2003 kugeza muri Werurwe umwaka wa 2024 inkiko zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari zisanzwe zikatira abantu igihano cy'urupfu, ariko kubera umwanzuro wafashwe ugusubika ishyirwa mu bikorwa ryacyo cyasimbuzwaga igifungo cya burundu. Iri shami rya Loni rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu NGHRDRC ryahamagaje ko mu mwaka wa 2023 wose abantu 101 bakatiwe igihano cy'urupfu kiza gusimburwa igifungo cya burundu. Muri bo harimo abasirikare 23 mu ngabo z'igihugu FARDC, abapolisi 34 bo mu mitwe yitwaje intwaro itandukanye n'abasivile 42. Ibyaha bahamijwe nk'icyo gukandagira uburenganzira bw'ikiremwa muntu no kurengera ku mategeko mpuzamahanga y'ubutabazi nk'uko makuru akomeza kugenda abitangaza. Muri 90 bakatiwe iki gihano hagati ya Werurwe na Gicurasi umwaka wa 2024 harimo abasirikare 58. Iki gihugu 25 bashinjwaga kuba mu ihuriro rya AFC ry'imitwe ya politike n'igisirikare cya M23, 6 bo mu gatsiko ka Force de Progress kagamije ku ishyaka rya UPDS riri ku butegetsi n'umupolisi umwe. Uyu muryango rero wagize uti kuva igihano cy'urupfu cyasubukurwa muri Werurwe umwaka wa 2024 abantu 90 barakatiwe bose n'ingabo. Ni icyemezo cyafashwe n'urwego rwo kurwanya iterabwoba n'ibindi byaha bikomeye no guhana abasirikare bahamijwe icyaha cy'ubugambanyi ubwo bari mu bikorwa byo kurwanya M23. Kuri AFC 5 muri 25 bakatiwe muri Nyakanga umwaka wa 2024 nibo inzego za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zasobanuye guta muri yombi. Bari mu Eric Nkuba wafatiwe muri Tanzania mu ntangiriro z'umwaka wa 2024, akaba yari umujyanama wihariye w'umuhuzabikorwa w'ihuriro bwa Colonel Nanga. Nyuma y'amezi 2 guverinoma ya DRC ishubije iki gihano abasirikare 8 barimo abofisiye bakuru barimo abo ku rwego rwa Colonel barakatiwe bazira guta urugamba mu bice birimo Mushaki muri teritwari ya Masisi.
Mu ntangiriro za Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024 urukiko rwa gisirikare rwa Butembo rwakatiye abasirikare 41 iki gihano. Nyuma yaho bahunze ibice birimo Kanyabayonga byafashwe n'abarwanyi ba M23. Ibi byaha bahamijwe birimo guhunga umwanzi, kwica, ibyaha byibasiwe inyokomuntu no guta intwaro. Mubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza ko iki gihano kizayifasha gukumira ibyaha bikomeye, imiryango mpuzamahanga siko ibyumva kuko ihamya ko cyambura abantu uburenganzira bwabo, dore ko abenshi ngo bashobora no kuba bagenda bishora muri ibi bitwaro kuko ngo baba bazi ko bari buhite bitaba Imana kandi urugendo rwabo rukaba rurangiye.